like a Hellcat. Om Swastiastu. Sunduk malih sareng titiang murah pramadi. Ring video puniki titiang jadi nuturan ini kruna-kruna basa Bali. Yening baca siki-siki kawentenan kruna-kruna basa Bali sayu wakti akeh. Punika mawinan para sisya sane pacang nelebang sejeroning basa Bali mangda yukti-yukti uning ring kepalihan kruna inucap. Utamanya ne sisya sane mesekolah ring sekolah dasar. Kapisaratan pisan kuning ring kruna-kruna sane saderana sekadi. Wastan buron, geginan, buah, bunga, don, miwah sane liana. Nah, ring video puniki titiang jadi nuturan inik kruna basa Bali wastan geginan. Angin nyangkepin kegamelan guru miwah sisya ring sekolah dasar jeroning pepelajaran basa Bali. Para pemirsa sinareng sami ngiring biar sayang video titiang puniki. Anak ane duwek ngai wewangunan wastane undagi utawi tukang. Anak ane kereng natahin gigi wastane sangging. Anak ane ngubadin antuk usada wastane balian. Anak ane ngayahin dalang wastane katengkong. Anak ane kereng nampah celeng, sampi utawi kambing wastane jagal. Anak ane ngurusan utawi miara jarag wastane pekate. Anak ane ngurusan yeh dicari wastane pekaseh. Anak ane nyalanang jukung wastane bendege. Anak ane nyalanan dokar wastane kusir. Anak ane nyalanang motor wastane sopir. Anak ane nyalanang kapal terbang wastane pilot. Anak ane nyalanang kereta api wastane masinis. Anak ane nyalanang kapal wastane nahkoda. Anak ane demen nigel wastane pregine. Anak ane demen metajen utawi meceki wastane bebotoh. Anak ane geginane ngide-hide wastane gegendong. Anak ane duwag megamel wastane penabuh. Anak ane ngigelan wayang wastane
dalang. Anak ane geginane ngai senjata, wastane pandai. Anak ane ngajahin murid, wastane guru. Ingat, para pamirsa, kamu ni kedumun sani presida ungahan dikyang dumogi. Tapi sani kaungahan dikyang iwau, wenten pikenoh nyane. Yening dikyang wenten tuang ring video puniki, dikyang nas menes nampura. Dan hana wong pasta nurut. Tidak ada manusia yang sempurna. Om Santi.